Halo, menta kasni ngidon bagi ba telang nongrum ibadai we director film kasih sengiwan selong iwan pen ya ka film sebai te to ya ka lakshu ni klam lakshu bat pen namat himat bakal amit palat te ki breu kila thai te ngila akan sel no ya ka show ka bala mit hendrai ngi poi hang ne la kandai spu buji mo men mit hot la kataro kaneka DB restoran kadang tingsai. Hoi. Ngan orang pimo. Ngalak tengam bah hagai lenti. Baru si kata ngala susang lali. Henry house klem tip baleng baga film sebai. Ngia kendu yo try jong ka DB restoran. DB restoran. Aku DB. Nepek mata ka sengi ngiwang hang ne kapo DB restoran ngiwan bam hang ne. Ma Tepek sabaro ka biar. Halo Pak Telang. Halo. Hello bro udan nang teh. Wow, it's so beautiful. Hiki nang shot Insta, April Instagram kita kiwi di social media ya kan. Ni aku nem tip. Teh. Ma pi tip. Ang ne pe Love is there. April Jumole ayo musti me ye dostati हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे balai ngaso syoksit namar ini ide Ibadan ibadah itrai coka DB restoran. Wow, kan kadang restoran ini ide melek mo. Malik. Wan nang ne. Pek yo ne melek lah ne. Ini Ini. Lada kerendam kinong tray ong up ngan phone yo melek. Malik. Dapan yo nong tray dakim ai. Ong da kambes ka jingbam. Ong up ngan yo tu yo melek. Melek lada nang ne ma. Dia kane kadeka Benta kapang ya keren keduk malik. Up ngelek pech ras mo hidang busy phone. Kumno atrat PE ya kene kejing bam pi lawan kene kasni PE kumno ya kene ke restoran. Ni ikum nang la kende udir. La kende udil. Nama jisma ubi. Jisma umbi la kende udil. La kende udil namar balas sama ubi. Dia. Kani. Sobat kum dah bawa nangar ngalak kende ti udir. Kipat balai ti kende uai. Teh kadon hai kene ke restoran. Sayang mapas ngalak kende. Sayang bypass. Okey, ka kerteng kumno tu? Ka Dibi nara ting dibility kende ka Dibi. Oh, biru pikir tentang dibility buat kene ka restoran do kadai DB restoran. Kebut ka kerteng jumpi berketeng restoran kaya hab dai. Tepat ba? Szechuan. Okay, Szechuan. Chinese noodle, Manchurian, combined noodle rice, kemudian ki Szechuan combined noodle rice, complete kidon. Ada. Kemudian ki manchow, kemudian ki sweet corn soup, ki noodle soup, kemudian ki curry item, ki chow mein ro, ki gravy but dry ro kidon, chopsi ro kidon, momo ro kidon, rolls ro kidon, fried rice ro kidon. Ta nang ta tapi kuat susu ngan supaya mino ber ngan ikut yapi. Thali ro kidon kuat thali ayu. Veg thali, fish thali, chicken thali, pork thali, beef thali, mutton thali, Okmiya thali, kata-kata Assamese thali, Bengali thali. Oh, Assam suna ye kubur. Wow, oh my god. Garu thali ro kadon, ki biryani ro kidon, Indian food kidon, ki kebab ro kidon, ki paneer pakoda ro kidon, bunjai bang kidon, paratha ro kidon, roti ro kidon, sandwich ro kidon, lagi rice noodle ki special item ro kidon, nangta kidon ki pizza, kidon ki burger, kidon ki combo item, kumba yo apa KFC, kumta item sayo. Okay. Ki fruit cut ro kidon, pila banyo, ice cream ro pila banyo, juice ro pila banyo, roasted item especially, roasted item kabumur pa, uwe udo sier, full ngicet yang tu uwe baik, kapta mi tiba kuat ban taste, fully tin sayo. Okay, especially for those friend from Assam is you come here in Meghalaya. If you reach to Shillong from Nongstoin, Yes. Don't forget to visit in Soyong Ah. here by Marpana. by Marpana. And then
don't forget to visit here on Here on DB DB Restaurant. Okay. Some good news for the special couples. At the same time, here I would like to show some item. So here you can get a special item like chicken bamboo shoot, and then pork bamboo shoot, pork. I mean to say chicken slice with mushroom. Wow.